Uba Olan Singh Sunyu MLA ke UDP na Mausen Ram ulaong. Bakumu MLA ukwa bagjingsna yakilat jingada na kajingrat kawa umngi yaka khando na kishnong balat dangar bat kiwei pat kidei banlong kibahe kibabiang dei banchulong kumba maramat yakaba kawa umngi kan penjat khamtam hakapor liur porslam. Uniu MLA ubadan yang kejing tibet kumu officer bala syong than ulaong bakani kejaka bakawa umngi ketenra kan hab long kum ke macro watershed. Ulaong banalor kijing sna yakila jingada don kam kijing start tenrai ru kata ban thung da ki jaj set ki ban ngam hadu trai jong kawa. Ulaong bakini ki set kinyele ban bat yakabor tenra ne ka velocity jong ka Ulaong ru ba udang up yakakai pot na menteri badai kmi yakatanat water resources uba coming one ambon halor kani kijing pen kre hadien kijing wan jurep lang jongki dang shen yakite kishnong ki basak ta hakawa. Ketu ka kawa umni kabuyai lemba kawa umni kabuyai kabakam sipi kijing bam kadi nadu namina nong disiar nanta teter si balat nanta teter hiar selal kan ketu agajisya kilale ka treatment mengi ketu misim ku ke makro tersiat makro tersiat di kilale ka treatment ban driver ya ketu ka ka velocity ke batur sian nong disiar ke bal direct ke velocity ketu direct sian nong disiar buat sia nantu nong disiar bat balak tengila sina na Brahmaputra boat itu ke diversion canal yo tenre nomor ba kambiang ka strength na structure jo to diversion mas bam itu structure to ka operative habagaya thuli kajing kaya juga velocity ka tangtuna tekan banang ra ya kalau ke velocity runang jo tekan nang mas pra itu ka tenra sebenarnya ka nong disiar itu ke bangmen nong disiar sebalat atau terkaya istilah apa nih terkidan ki structure ki bangi kiba yesna tandre nga iba kindigi structure banong permanent banong solve ya ka problem jeng tu ka jingbam te menane ya lay minister mau kijing lay minister menai kelomba mga ba pius menai nikor baru minister jeng water resource besar komitmen pun tekijing semua yung kelomban lay kelomban yo ka first hand knowledge banu bantip kai gataga wami kai gataga dangar kijing bambo kenapa dia kendo ngilik like putri kenapa dia kendo ber union minister bon one string kijing lay yung kelong undai ba kai ka skim ngilik ngin war skim min kulat man war skim kijing semua kelomba kai ka knowledge kemudian kai ka jingse ka jiyo iyo un brief ka meeting yo union minister kai bengin le tadin mulia discuss ber minister tu minister hirul amba kamlong manle ko magipor bladet bansishna malmalaya ka i structure tu mantang ila don kam ka ban treat sendan ya to jimbo nadu non disiar umpung syadu kapal syadu menepo bala dikispa keluar tu ngai kadang sito menilai itu dari kejimbang itu kuat. Dia ngakemen kai ke minister dia keren ber union minister. Tiga ga hadir bawawan union minister setrik kai ke boleh keren yang lebih baik tengah empat ya kedua ya dan sen masih kedua kai ga outcome juga meeting ka kai jing jumbo minister siaga union minister kumnong ile. Tu show sebagai engineer kai ka plan kumnong sinai ya structure tiba yadan os non permanently ngi jibam dia kena ba ungi nga ka jipai jonga ko banukong ni haban pai na duwa ungi hai ka direction kan yai ngen haban pai ba direction berbor kam di bentur segisno lada ka direction ka velocity juga katur direct direction berkatur ka embang meng ka arrest ka velocity ham tu kijing tua kan tenang kata dong ni haban pai ba syanu ban yalam ka velocity kan ya syanu tengidul kamu nomor kan ka traditional knowledge ni di dan ke jingnang jing start baring ka dan kuno punya daya ki jing bang mi dua tengi thong de kisi dong de bang kisi ki jaisi ki da jai species ki biar de ba
kajing thui kisi di kamde benong thong hajirong nadu ka bet nanti nadu nanti natrai ngihap thong gay ki street plantation pi la dengi don kumitu ka velocity ki arrest no gitu gay velocity ka slow kerja suki tekato ka velocity pada napdeng pada kaya la kayong shiti shobang lasti ngihap parpin na baro yang ka Como viu uma que check sei que lá o trip diversion. ka kiada ya ka jimbambo ka stabilize ka khando ki preskem me khando plus ki arrest ka velocity tega slow no ka velocity tega jimbam bantu na ka jimbambo kermen ba ka Brahmaputra boat hadin bo minister lo brief tu na try kan consider ka sanction di kata min patla no boleh ki engineer kan hap pandang sina te ka plan estimate mudi bagi ladon Onde como me lembro um caso structure do projeto. Barit tu ganjia ke jo te. Silong kama. Barit kamu tu gaman ke jo te.